I da podršu novi snimak sam radio nekak ima 12, ćemo igrati malo Clash of Clans. Znači, nemam memorije pa ću malo štopat onaj telefon. Znači, bože, gledajte ovog lampara. Malo sam prehlađen. Sad ćemo gledati u CV kako je prošlo. Idemo Wizard prvi. Level 3 zmajevi, to je preopije. Ko zna kako da smanjim kvalitetu, da povećam kvalitetu, ali da mi nešto pa video, nek kaže u komentarima. I ko zna kako ja pravim live. Wizard, odličan sabiram. Ovo sam i ja napravio, vidio sam 86. Koja će ja napast? Ja. Ko ne zna kako se ovo zove Ghost Base. Što se tako zove, jer kad ne igraš puno Clash of Clans, fakat ti postane baza. Kao što sam ja vidio, čovjek, neki lik TH9 ima samo jednog kanjana. Jedna zvijezda, really nigga. I to jedva. Čekam, sada se ja mogu raditi više 15 minuta da snimam. Znači, vidimo se kada nam se napravi vojska. I ja nas nazad, sad sam dao 2 gema, kako bi rekao, da ubrzam. Kakve petice da vidimo. No thanks. Ako ćemo se sad malo gledat ko je najbolji. Uvijek morate imati poison, uda se u svaki slučaj. Pušćemo Wizarda. Pušćemo Wizarda. Samo sekund. Izvinite zbog ovoga, ušla mi sestra u sobu.
molim vas, nemojte da dobijem copyright po 3. put. To ne bi volio. Nadam se bar jednoj zvjezdici. Hoće baš biti na 200%. Još su par 2 zmaja još ostala. 3 zmaja, a to nije malo. Malo. To nije mala stvar. Izvinite, Bogdana, ušla mi sestra u sobu, onako raspjevana. Samo da ja još uništim ovo i da završimo klip. Samo sekundu. Treba sam reći mami snimam. Znači, sad ćemo napraviti ja vojsku i samo heal spellovi. Znači, pozdrav za Stefan S, Algerizas, Rule, Hariba, Wizard, Lazar King, Vlada, Red One, Neca, Hamza Coc, Bad Boy 94, XX Flip, XX Robert, XX Nokia David 99121, Stjoke King, Dušan, Sera, Alem, Torcida, Trace, Bios, Nikola, Dragon, Skrem, Srb, Miloš, Car, Pesnica, Veljko, Aleksić, Petar, Vedad, Leon, 1, Milomir, Zeka, YouTube Gaming, Marko, 123, Hamza, Andrija, Ska, Master, Adis, Stefan, Gavč, Grobar, Do Groba, Oki, Bulić, Ghost, Killer, Neymar, Jr, Miki. To je bilo to za ovu epizodu, vidimo u sljedećoj.